Učme vjedno ruski jazik. Čitaj mi! Ocmoti. Melanija Rimar. Da kedy davno, keď ešte našo pradidove i prababi buli mali, dzeciše bali od cmoti. Jih rodiči hasnovali cmotu, že bi z nju strašeli dzeci. Ale to nješka šmišne. Hoć od čoho šebac? Od običnej cmoti, ktoru nie mož nijak opisac. Tolem jedno male slovo spravene s pejcoh malih bukvoh. Ktori bukvi ma slovo cmota u sebe? Hajde, dzeci, počitajme vjedno. C, M, O, T, A. 5 bukvi. Bravo! To jedno velike nič. Obična ničovka. Zdabe mi na cmu šivu firongu, co zakrije oblak, že bi ljudze nje zakukovali nuka. Že bi dzenj nje zakukoval do hiži, ked dahto špi. Cmotaše najvolji družit z nocu. Pooblapjajuše i vandruju z valalu do valalu s pažici na poljo, z lješika do parku i šickim zaveraju oči, na im budze cma. Na kad izašim švetlo, cmotaše mi roskomoci po caljučkej calej hiži. Uhpaše do každoho kucika i vidiše mi, že najvolji buc pod postelju. Ta co? Naj sebe tamljem kući, ked je i tak dobre. Mnje nje zavadza. Ozda robi svoju robotu. Robi u nocnej zmeni. I co tu strašne? Ja še od njej ani kuz nje bojim, a ona še išće jagodom mnje boji. Hej, bojiše! Na kad je iza švicim doć z baterijsku lampočku, cmota tako isceka. U hviljki skape od strahu. Bojiše i od lusteroh, lampoh, lampašoh i švičkoh. Bojiše od každoho švetla. Keď še dothnje u njomu od strahu, takoj postava previdna, njevidljiva. Nje može ju dorušic, njedju zaco vlapic. Njema ani ruki, ani nohi, ani hvost, njema klovaki, ani pazuri. Njema nič. Ta jakše vec mož bac od dačoho, co njema calkom nič. Naisce šmišne bacše od cmoti. Volime še šmejac. Šmejac še od radosci, že každi večer prihodzi noc i vodzi zo sobu cmotu. Tediše na mire možu odpočinut z našo rodiči, našo baviska, knjiški i patiki. Odpočivameše i mi, dok u cmoti krašnje šnijeme. U cmoti rošnjeme i každe rano še budzime vše vekši i kraši, mudrejši i šmelši. A cmota vše ostava iste obične male slovko, od htoroho šmišne i podumac, že bi še dahto mohol bac. Učme vjedno ruski jazik. Čitaj mi! Melanija Rimar o cmoti. Skaskov za hlavčok 2001 rok. Sotrudniki novinsko-vydavateljna ustanova Ruske slovo. Avtorki projektu Sanja Divljaković i Aleksandra Bučko. Projekt potrimal Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh. Realizator projektu Novinarska asocijacija Rusnacoh 2019 rok.